Ayo kuatnya, gebrannya, aduh. Mari. Gerak sabar ya, kipas saya pakai ya ya. Kuy. Tangkakeun. Ya. Anjir. Ada tuh bau. Aduh, bener ya. Aduh. Enak anjir. Di gebran mah enak nih ketek-ketek tiis. Aduh, perih aduh. Sapat aduh, yuk sapat ya. Non, usapan. Itu usapan. Bisa dong ini tah. Waduh, kopi. Aduh. Lain waras malah nyeri. Aduh. Coba si Neng nu kadieuna na geberan. Aduh, enak meureun. Di geberan ka Bogor mah. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, Neng. Si Neng aduh. A. Wis mari urung A. Aku kontilik kok. Sudah ngilekan ke saha? Kontilik nu mamake. Ge A. Neng mari neng ge gawe sampo, ge sampone. Ge gawe srimi barang. Ngapurane ya, ngapurane ih. Aduh, untung ku ka Bogor aing, untung dicejek wae. Ge mau neng arep mari ngene ya. Ana sing godan dalan kok. Saha nu ngawani ngagoda sia? Kae keneng berarti re ame. Si Kasim keneng lah. Kasih kewanian ka aing yang disunatan deui di wae. Aja ya masa aku buntung kayaknya. Neng, kemun atas waras bere jatahnya. Jatah apa gue Biasalah, si mantap-mantap gening. Yang esok lah, anggar wis mari mata kowe iki Yang gak satu sok kipasan me tere waras. Ya wis lah tak kipasian neng ya. Aduh, si meni manja kasih neng Aduh, nih meni omongan kanyut. Ya, bisa. Aduh. Udah jalan tuh beri usapan aduh. Yang satu kuning apa di usapan beri ya. Mungkin ayam usapan nih. Ada, wis di gebran aduh. Ya wis lah. Ya guys, ya. Ayo kuatnya, gebrannya. Aduh, kenapa nih anjing? Yuk. Waalaikumsalam, Neng. Si Neng aduh. Sakit modal. Soalnya, Pendirikan siapa? Yuk. suruh ngelekan suruh salah. Kan mas Sunda Sok. Suruh ngelekan ke saha? Ya. Yuk. Ya. Yuk. Saha nu ngawani ngagoda sia? Yuk. Aing mah teh enak kita mah. Sok. Neng, kemun atas waras bere jatahnya. Anjing aing geuleuh anjing. Sok. Yuk. Biasa lah, ini mantap. Ulang sorry. Biasa lah, ini mantap gening. Sok. Yuk, Fred. Naon? Sok. Jangan satu sok kipasan nih, tere waras. Sok.